जोंहा 150तम माने जनजातीय गौरव दिवस बेजों सम्पर्क लाखिनानै दिनैहाय जोंनि चिरां जिल्लानि डिसि बिथाङा आसामनि जिनोखि आनथाइड आरो फान्ड बेनि 50 लाख बे बड' साहित्य सभा अधिवेशननि थाखाय बेवहाय माने खामानि मावनायनि माने गिबि हाबा गायसननायखौ बेवहाय खालामनाय जाहैबाय। थ' मोजां मोनदों। जोंहा चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा मावनांगौ गोबां दं आरो मावबावनांगौ दं। जोंहा जिल्ला हिसाबै जिखिनि जोंहा अफिसफोर दङ बियो आरो जाबावनांगौ दङ माने इनफ्रास्ट्राक्चारा जाबावनांगौ दं आरोखि जिल्ला हिसाबै। गतिके आं सान्दों दिनै जोङो बे साहित्य सभा अडिट'रियामल' नङा दा गोबां जोंहा खामानि मावनांगौ दं आरो बे खामानिखौ जोंनो बे सरकार जुदि जों फैबाय दा बिफोर दोल हिसाबै आं सान्दों माने जोङो मावनो हागोन। जिखिनि समस्या दं बेखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन। बेनि गेजेरजोंनो आं खावलायदों जे जों चिरां जिल्ला बा बिटिसि बासि हिसाबै आं बयखौबो खावलायदों जाय जेरावखि थाया मानो उन्नयनाव जाहाथे बयबो सहযোगिता खालामो आरो उन्नयनखौ बयनोबो नांगौ। गतिके आसा खालामदों उनाव जाहाथे जों जिखिनि सरकाराव थानानै जिखिनि खामानि मावनो नागिरदों जेखौ सान्दों बेवहाय जाहाथे बयबो सहाय खालामो आं बेखौ आसा खालामदों। আমাৰ বিৰছা মুণ্ডা জনজাতীয় গৌৰৱ সপ্তাহৰ সংগতি ৰাখি আমি বহুত কাৰ্যসূচী লৈ আছোঁ। তাৰে এটা আজি কাৰ্যসূচী আছিল অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক চিৰাং জিলা সাহিত্য সভাৰ কাৰণে 50 লাখ টকাৰ এটা আনটাইড ফাণ্ডৰ অনুদান দিছিল। সেই অনুদানটো আজি ইয়াতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে আমাৰ বিটিচিৰ EM পানীৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সভাত আমাৰ সন্মানীয় MP ছাৰো আছিল। গতিকে আজি 50 লাখ টকাৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ বহুত দিনীয়া অভাৱ পূৰণ হ'ব আৰু এই অঞ্চলটোত বহুতো আমাৰ অভাৱ আছে। অভাৱখিনি লাহে লাহে আমি পূৰণ কৰিব মানে আগবাঢ়িছোঁ। জনজাতীয় যিসকল ৰাইজৰ অভাৱ আছে পৰ্যায়ক্ৰমে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে, ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধানত বিভিন্ন কাম হৈ আছে। আশা কৰিছোঁ এই আমাৰ যিটো অডিটৰিয়াম হ'ব এই অডিটৰিয়ামটোৰ দ্বাৰা আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ বহুতো অভাৱ পূৰ্ণ হ'ব।